Oh yavula mina ke Yayibongwa inkosi. yavula iminyango Yavula iminyango evaliwe. yayibonga mina Yayibongwa inkosi. yavula iminyango Yavula iminyango evaliwe. yayibonga Inkosi. yavula iminyango Yavula iminyango evaliwe. yayibonga Inkosi. senzelwe Isimama. yayibonga iminyango oke ngiyayibonga. Thank you very much, those who are watching us. We greet them. Welcome to Ngoma's House of Praise, Sunday of Opening Doors. Isaiah 22, verse number 22. Sambulo chapter 3, verse number 8. Stavulana Matthew chapter 16, verse number 19 to 20. And then we pray upon this world. Father, bless the reading of the words in Jesus' name. Amen. Isaiah 22, verse number 22. In English, the Bible says, but as far with our vernacular, I will place on his shoulder the key to the house of David. What he opened, no one can shut. What he shut, no one can open. Isaiah 22 verse 22. Yes. Ngiyawubeka isikhiya sendlu yaKaDavide emahlombe akhe. La kuvulako ukude la yakuvala. Oh Jehovah. Nala kuvalako ukude la yakuvula. Repeat again, mntanami. Ngiyawubeka isikhiya sendlu yaDavide emahlombe akhe. La kuvulako ukude lo yokuvala. Ngiyawubeka amakhiya ngalamanye mavi kule Sunday of Opening Doors. Now Ravesa makethwala ubuyela kuIsaiah uthi the king shall be born, his name shall be Emmanuel. In other words, God is with us. They were propheting about Jesus. Ukelaphi ke Jesu, apostle calls that Jesus ibloodline yakhe in the family of David. Nakathi ke simakathe babe makhushe ngiyawubeka emakhiya endlini kaJese kaDavide emahlombe akhe ngalamanye mavi Isaiah beka profeta ukuthi there is a king of king, inkosi yamakhosi ligama layo ngiJesu, inemakhiya ekuvula la kuvalwe khona, inemakhiya lekuvala kukho lotawuvula. Kungako nomemetela namhlanjena ngithi sitovula konke la kuvaleke khona, akunamthakathi lotawuvala, akunatokolothi lotawuvala. Egameni likaJesu kethu waseNazaretha lamakhiya sinawo, ayikhona uJesu kethu waseNazaretha lamakhiya kahambanga nawo, wawashiya kithi namoya loingwela kazange wahamba nawo, wawushiya kithi ngako nakase upper room babefaka uthi sengiyahamba nginanishiya namoya loingwele nalamakhiya kahambanga nawo asele nasi uthi ke simakathe la kuvulwe khona akekho lotawuvala. Ngizommemetela namhlanjena ngibona umnyango wemisebenzi uyavuleka, umnyango wetimali uyavuleka, umnyango wempumelelo uyavuleka, umnyango wekuphila enela kuvule wena khona akekho lotawuvala, akunamthakathi lotawuvala. Namhlanje sivula umnyango babe makhushe, sivula umnyango, sivula iminyango. Asinanzaba kwavala bana, asinanzaba kwavalwa ngibana. Kodwa nginommemethela ukuthi this is the Sunday of opening doors, not doors.
iBhayibheli la uvule khona akekho lotawuvala, la uvale khona akekho lotawuvula. Umsebenzi wethu namhlanjena sizovula bese siyangena siyavala, sisovula bese siyangena siyavala. Wayisivale akunamthakathe lotawuthatha letinto lotawuhamba nato namhlanjena, akunatokoloshe lotawuthatha tinto takho. Siyavula siyavala, siyavula siyavala, siyavula siyangena siyavala, siyavula siyangena siyavala. If you believe, shout hallelujah. Ake sothi makhe mbani lotawuvala la kuvule khona somandla. Kungako ngisethe phathe emakhiya akho, ngiyawubeka emakhiya emahlombe yendlu kaDavide. Ayikho indlu lethe emnyango ene wonke elikhaya umnyango unesikhiya sawo. In other words, kunesikhiya semsebenzi la sivula khona umsebenzi wakho, kunesikhiya la sivula khona healing yakho, kunesikhiya la sivula khona emabusiness, kunesikhiya la sivula khona imali lathi lokho ke khona. Ngakho namhlanje ngizomemetela na uphuma la kulomnyango egameni lika Jesu, ngibona utawufakaza, ngibona utawuphumelela. If you believe, shout hallelujah. La kuvule yena khona akekho lotawuvala, akekho lotawuvala. Alamanye amavule impumelelo lotawungena kuyo akekho lotayivimba. If the Lord open doors, who can shut that door? Bese lithi la kuvale yena khona ngibani longavula. Sizele lokho nje namhlanje na kuthi umnyango nemnyango unesikhiya sawo. Ene akekho longeka fakaze. Wonke umuntu utawufakaza, wonke umuntu utawuhleka, wonke umuntu utawuphumelela. Jesus Christ became poor so that we can be rich. Revelation chapter 3 verse number 8. Wavula iminyango evaliwe, yayibonge ayibo, yavula iminyango evaliwe, yayibonga. Hallelujah, yavula iminyango evaliwe, oke ngiyayibonga ke. Jesu nakuqhekeka umhlaba kuneminyango leyavuleka ngoba besinganalungelo lokungena, ketha kwanyenga kuvuleka le ndwangu saba nelungelo lokungena emaphakatheni nasemaphakatheni ngoba kunendoda leyafa yasifela ngengathi yayo kwaba kuvuleka kweminyango yesindiso. Laba nema business ngeke ube ne business utawuba nema business. Minyango. Revelation chapter 3 verse number 8. Sembulo sahloko 3 verse number 8. Yes. Ngiyayati imisebenzi yakho. Ngiyayati imisebenzi yakho. Kalamanye amavi babefaka ukuthi ngalana we use our own ability siyavula, but ngalana bamba lo mlayeto uthi uNkulunkulu I know your work. Umbuzo wami uthi ingabe uNkulunkulu uyayathi imisebenzi yakhe endlini kaNkulunkulu? Ikhona leminyango levula imisebenzi yakho ukuthi wentani endlini kaNkulunkulu. Wena wahlala nje kufuna kubala iVIP, awufuni ukusula titulu, awufuna kupaka titulu, awenti lutho endlini kaNkulunkulu, awufuni ukuthanyela, ufuna kwentelwa. Ingabe simakathe uyayathi imisebenzi yakho? Bese iBhayibheli babemakhushe kwake wana make kuthiwa ngiDokhasi noma ngabe sekafile keja imisebenzi yakhe bavele baya Apostle Simon Petro bathi hayi mani bangafa labanye sinanzaba nabo keja lo make lona siyacela sitawudlani ngoba imisebenzi yakhe iyabonakala. Ngizokukhuthaza namhlanje ukuthi ebandleni awugcini ukuthandaza kuphela, imisebenzi yakho masiyibone. Ingabe uNkulunkulu uyayathi imisebenzi yakho?
Wena kude nje ufuna wena sikwendele siyakuphekela iGood Friday awuthi nokucleaner awendi ini uthola netituli setipakile ngoba wena ungumandela uyiVIP. Akuhluphi indzawo. Kufuna lo mfundisi lo mela iphambili asuke la kahlala khona tocenza aphindze abuyele emuva akulungisele ema toilet akuklinela akufakele emanti aphindze atokushumayela aphindze akulayishe futhi mahala. Iphi imisebenzi yakho esothi makhe iphi imisebenzi yakho makhelwane. Uthi ke uNkulunkulu kuJohane imisebenzi yakho ngiyayazi. Uyabona kunabazalwane basebenza ebandleni make efaka uthe noma ungatholi miss call uyabuyela noma udriver but ngafona nomuntu wemisebenzi ushamaza athi upake eceleni ngoba imisebenzi yalomzalwane uyayade. Sekhwalo nganamsebenzi ke noma fona angichubeke nelihambo la. Why? Imisebenzi yakho mayikusebentele nasimakathi imisebenzi yakho makayade. Uthi ke uNkulunkulu ngiyayadi imisebenzi yakho. Asambe mntwana I want to close. Lalela la. Ngikuvulele umnyango. Ngikuvulele ini? Lo mnyango lona ke awukade ivulele kukhona umnyango la utawuvulela khona ngusimakathe nasesithandaza siyogcina ngawo lo mnyango kunaNkulunkulu otakuvulela iminyango. Angeke uthi uvulele utawuvule emakhasaya thala baba. Jesus. Hayi mani lamamolanyalo make rangata le elimi ngehale kuwelimpompo lena ngangena ngifuna ngithenga lenye imoli nangena leminyango iyativulekela angitivuleli. Ngile minyango lo yakulo ngibona simakathi uyakuvulela. Ngibona uvulela abantu abakho. Ngibona uvulela umfati wakho. Ngibona uvulela ifamily yakho. If you believe shout hallelujah. Angithi mayivulele leminyango. Ngiyathandaza labazonda wena bangafinyalo. Batobona ufakaza ngale minyango. Ngithi mayivuleke leminyango. Kutodla tinsanzane. Makuvuleke leminyango yemabusiness utoqasha labangasebenzi. Oh yes Lord. Mayivuleke leminyango. Uthi ke uNkulunkulu I'm going to open doors for you. Asabe mntanami. Kude namunye lo ngawuvala. Kude namunye lo tawena njani? Ake sewena nje isandla sakho. Wavula iminyango Evaliwe. Wavula iminyango. Ngiyayibonga mina. Wavula iminyango. Oke ngiyayibonga. Yavula iminyango. Oke ngiyayibonga mina. Yavula. Sebenzi ya. Vala lo mnyango asenginomemetela noba bangakuzonda la uhlala khona kethi akekho lo tawuvimba lo mnyango. Jesus. Noma kuthiwa bayakwati kuthakatha akekho lo tawuvala lo mnyango. Jesus. Ivine emadloda akini ngeke awuvale lo mnyango. La kuvule yena khona akekho lo tawuvala. What is a door and what is purpose? A door is defined as an entrance or exit point between two areas. They can be a bridge to something great or a barrier. They can represent acceptance or rejection. A door. A door. And then the door that you are going to enter, the Stawletal Gama City is the door of success. Amen. Wonke umuntu ongena kulomnyango utawuphumelela.
Wonke umuntu otawungena kulomnyango utawenda njani? Utawenda njani? Bring the door. Lenda ithi ngimadoda lamabili Nkosi yami inye nje indoda. Bukela mhloli ya. Madoda tibhova tonke temadoda tibamba zivala. Put it here. This is a door. Matthew chapter 16, 19, madam. Faith is the assurance of things that we hoped for. That is why, as we are going to enter right now in this door, use your faith. Use your faith. Singayanga lapha, ngifuna us demonstrate with our own keys that we have. Sivule. And then ngeke sivale sitawuyekela. Kutawuvala wena na usekhaya. 3 days, Monday, Tuesday, Wednesday. All of us is thandaza kayi-7 each day. Ngolo lesithathu nzambama na uthandaza the last prayer yekugcina. Utothi Nkosi ngiyabonga sikonke sekwendakele sengivalela titha tingangeni kule success yami. In other words, we are going to pray for 3 days, 7 times. 7 thandaza kayi-7 kusasa msombuluko kayi-7 ngolesibili kayi-7 ngolesithathu. The last prayer yekuvala ngolesithathu late nasewucetha umthandazo wakho uthatha sikhiya uthi Nkosi ngibonga ukuthi iminyango yempumelelo yefamily yami yabantu abami ivulekile sengiyavala makungabikho lotawulandzelela kabi kule success yami uthandaza ubonge uNkulunkulu. And then now as we are going to enter here kungako uJesu uthi sizodwa kuPetro lakhathi sebanqwila bekathandaza nje uJesu nakathandaza uJesu babefaka ukuthi la khona bekayedwa bona batikwe emkhumbi. And then nakalapha emkhumbini uYesu uyababona ukuthi sebayanqwila bese kuyodzabuka kusa. And then he rushed quickly to rescue them. Nakaqhamuka hamba phezu kwamanti, they were shocked ukuthi who is this man? And then uJesu ke athi ningasabi ngimi bathi bona sipoko. And then wathi Simon Peter, no nakunguwe, allow me to come to you. Wathi Jesu, you can come but focus on me. And then nakanyathela kwanyatheleka yile mngwilisako walahlekelwa kukholwa wanqwila. As we are going to enter this is a demonstration of our faith. Ungethi kutongena kulomnyango ngani ingqondo yakho ayikho la. Phela kunebantu sila isontweni wena kahle kahle use fridge. Your mind icabanga emahlabishi lekhaya. Ene lana ngeke ngene wena utabungekho. So all of us as we are going to enter here, let us use our faith. Kube nguwe kangathi iBhayibheli ingqondo yakho nenhlitiyo yakho mayibe la. So now utawuhamba lana mala your mind ile eWitbank kwemfana yakho. Kuthi lokutawendeka. What can help you, I'm going to anoint this door, is your faith, the work of faith through ukuthi uNkulunkulu sesivule eminyango, as long as you are going to enter with faith. Some angeke bakhona ukukrossa ngale, are going to fall down, I know. Some demon will manifest. But manje bamba sikhiya sakho ngesandla saka right. Matthew chapter 16 verse number 19. Matthew 16 verse number 19. Yes. Ngiyawukunika tikhiya tembuso wasezulwini. Siyaladela verse masibabefaka ukuthi uJesu bekakhuphuke nabo inthaba wababuta bathi bantu ngingibani bathi uya Elijah uya John uya what wathi nithi nini ngingibani
And then Simon Petro wathi we are Christ the Son of the living God. Wathi uNkulunkulu ngiyabonga Petro wehlelwe sambulo phezu kwalelidwala ngiyakulakha ibandla lami. So uthi ke Jesu ke ngiyakunika amakhiya. Keys. In other words, all of us, you are going to demonstrate with your own keys. Yini umsebenzi wesikhiya? Kuvula nekuvala. Yini umsebenzi wesikhiya? Anginanzaba ngibani lowavalela wena athi ungaphumeleli. Labanye makethwala bavalelwa umnyango wempumelelo bana 5 months esuswini. Utalwa nje wena bakuqalekisa kudzala bavala. Itolo one Masule is another lady uka education. I prophesy to her. It's 54 years. Nothing is happening. 29 years in the department, service. Nothing is happening. No voter, nothing. No house. What's in front of saying, Hambe, Umbalela Tinsaba, Tagbo, what, Latambe, KZN, enemy Tandas, Tinsab, Nancy, Wambeleli, Tongoba, Lenvolo, Litafuninets when we shake high. Your own mother. Funak be them prophet lamnegi direction. Could end then go. And then we are done. Why prophetic instruction is what's going on with nigga lamake asam? Lotakubopha lapha emhlabeni. Kuyawube kuboshiwe nasezulwini. In other words, yabona lesikwenda la nasivula la emhlabeni nemazulu enda njani. In other words, think it was nyalo timele thina ezulwini lesikwenda la nasezulwini kuhambisana nathi. Na ungavuli nemazulu amele wena. Cela sonke siphakame. Cethisa mntana. Nako konke lotakukhulula lapha emhlabeni. Yobe kukhululiwe nakuphi? Kuyawube kukhululiwe nasezulwini. Cela ubambe isikhiya sakho ngesandla saka right. Wena lo ngana sikhiya ene key noma semoto noma sane. Ene key siphakame sonke. Ngobonga ngani Ngosi ngena lutho mina ke ngena lutho ngobonga ngani Gena lutho mina ke Sibambo siphakamise uvala amehlo akho khona kwenza la ke ezweni likamoya ngiyakunika amakhiya la niyawuvula khona akekho lotawuvala as you represent the key that you have represent faith utangilandzela kulo mthandazo ake sothi baba ngegama lika Jesu yonke iminyango leyavalwa ngisasesuswini sikama kwami ngatalwa seyivaliwe namhlanje na ngegama lika Jesu iyavuleka lesikhiya nje yastrayisa kancane iyavuleka ake sothi baba ngegama lika Jesu yonke iminyango leyavalwa abathakazi yonke iminyango leyavala amadimoni namhlanje na leyo minyango ngibambe isikhiya iyavuleka emkhathini
emhlabeni nasemathunjini omhlaba. Ake sothi Baba, yonke iminyango legulisa ifamily yami, yendiwa abathakade, yendiwa amademoni, iminyango yokuphila empilweni yami, efamilini yami, ebantwaneni bami, namhlanje na yonke le minyango iyavuleka, 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 iyavuleka ngegama lika Jesu. Ake sothi Baba, konke lokubhilonga kimi lokuvaleka ngegama lika Jesu kuyavuleka, kuyavuleka, kuyavuleka by fire, by fire, by fire, by fire. Ake sothi Baba, ngegama lika Jesu yonke iminyango leyavalwa sibongo sikama kwami, sibongo sikama kwami, ngegama lika Jesu leyo minyango leyavalwa ama-altar etibongo iyavuleka, iyavuleka ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Siphakamise kakhulu esikhiya sakho. Hey, maya pakashatalaba. Hey! Hakalaba satalaba baba. Helimasuya katalaba baba. Oh ya la baba 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 baba. Kuyavuleka! Kuyavuleka! Phakamisa kakhulu ufana amehlo awavule. Oh maya kathala baba. Ake sothi Baba, ngegama lika Jesu yonke iminyango leyavala sibeletho sami namhlanje na sibeletho sami siyavuleka, siyavuleka, siyavuleka. Ake sothi Baba, ngegama lika Jesu iminyango yokuphila leyavalwa tikwempilo yami, tikwefamily yami namhlanje na ngalamakhiya kuyavuleka, kuyavuleka. Baya batala mapata pasatala bakashatala. Uvakale baba ungedulu kwami, ungena ngathi awuna experience yokushaya ogeni manje. Phakamisa uvala amehlo. Khona leminyango iyavuleka namhlanje. Nayo ke leminyango iyavuleka manje. 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 Ngicela uphakamise letandla doda imbili manje nalezikhiya. Nayo ke leminyango iyavuleka manje. Nayo ke leminyango iyavuleka la. Hakatarabaka shakataraba baba baba. Ngibona tingilozi, ngibona tingilozi, khona iminyango levulwa tingilozi manje. Kunebantu lana bathatha bayokuvalela enyangeni, bayokuvalela ebhodleleni, bathatha bayovalela ingcubo yabantu bakho, bathatha bayovalela imali takho, tonke tinto takho lathi valele khona. Ngibona kunengilozi yevula nayo ingilozi yavula nayo lapho ke muva yavula nayo ingilozi nathi ingqondo yabantu bakho, nayo ingqondo yabantu bakho siyayilanza abavalele khona emantini emfuleni, siyabalanda. Le minyango leyavala amalobolo empilweni yakho, bavala amalobolo abantu bakho. Lo munye wahlukana nendoda yakho yabopha yakubamba ngenhlitiyo ukuthi bantwana bangalotsholwa. Naso ke le minyango yamalobolo kunebantu kufuna sibalotsholwa la.
bonke abantu abaready for ukulotsholwa from 20 years kuye tulo ngiyadeclare right now nawonke eminyango yabantu abakho emalobolo iyavuleka 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 phakamisa isandla sakho kakhulu nganesikhiya sakho bonke labavala imali uNkulunkulu ngibona uvula umnyango wemali manje wena ungabamba imali yanyamalala ungahola imali yanyamalala uba na 20 rand uyanyamalala uyathenga kwebusiness imali uyibone na uyatibuta kanti mina ngonani bavala umnyango wemali labanye wababoleka imali bahamba boyilumba ngibona uNkulunkulu uvula iminyango yethu imali awubhekele abantu banganani awubhekele abantu banganani awubhekele abantu banganani awubhekele anointing nayo kule minyango nayo kule minyango nayo kule minyango iyavuleka nibalethela iphambili awubheke bavala imali kuyavuleka nadokotela takho bamba imali labavala imali uyakhululeka kuyavuleka kuyavuleka nako-ke kuyavuleka vala amehlo wena uphakamise nesikhiya sakho uNkulunkulu uvula iminyango yemali kuvuleka iminyango yemali kunini uhola imali ungayi-understand ungayi-enjoy uhola impesheni gogo imali yanyamalala not today uNkulunkulu uvula iminyango yemali usindisiwe mali ushayeke ukhonza ligcobo lelikhulu mara unamali namhlanje kuvuleka iminyango yemali kuvuleka iminyango yemali ngicela nje uyiphakamise kakhulu ilast item yami lebese sihlala phansi siyangena kulomnyango uvala amehlo Nkosi yami khona lokwenzakalako la kunethi imali lethikhulukelako la tiyakhululeka lethi imali lapha kule family kunemali ye road accident fund kunemali yakini lebambekile so livalekile kunebantu bayakukweleta unebusiness namhlanje kukhuleka iminyango yemali lana utawuba nemali ungasebenzi utawumangalo nenhlanhla lengaka uyithathaphe kuneminyango levuleka kuneminyango levuleka awubhekela amandla ashase nibalethe lapho ke phambili lapho ke emuva awubhekela amandla ngegama lika Jesu yes abanye ungaba nemoto yebusiness iphene kufa why bavale le promotion ngoba ipromotion imali hold the mic there bathe msiya kuyahlanya msiya kutokhulula abantu enkomazi yakhululeka namhlanje yakhululeka ngifuna kubala ngifike ku number 7 phakamisa izandla zakho vala put the mic there bekanemali sayivala akisi baba kuyamthanza namakhwakhe uyamthanza phela lo muntu lo unemali phela lo nemfundisi wakhe lo mziyaku lo unyakabi phela lo mfundisi lo uhlala mkhulekela lo mntwana lo sibethe siyazama kusangicika ngale veni yakhe siyakhululeka imali zakho singaqaleka nje ziyakhululeka imali zakho 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 nasula imali zakho ziyakhululeka cela uvule umlomo wakho uphakamise izandla uthandaze pray right now pray kuyenzeka thandaza kuyenzeka pakarabaka shakatarabaka shataraba kazuka pakataraba pray over the mic apostle Khoza pray ma pratosa pakatoko boshatarabaka hazuka pakatika pakashakataraba
Zutala Mapapakashaka Vadan Magela Patatatatatakarabakashaka Ritala Hazumaya Pakatika Pakashaka Taraba. Pray. Razujata la praha Amaya Pakataka Rakashaka Shakata Zototoko Shakata Rababa Shakata matose Jupara Makete Bazaya Takaraka Shakataraba. Ratola makopa soteli. Oh, Kamaya Pazata Karabasaka. Pray. Ratala makazuje. Irazola marakato tatala makaduda. Jupara doji kranaloza. Ela doja madala bratili krato shuteli bahadoja. Zuja makaruja teli krato talemate. Irazola kraduja taliato. May the church say amen. Shout hallelujah. Shout amen. Hlala phansi, keep bring the oil. Siphakamise izandla kulomnyango. Asiphakamiseni izandla thina song. We call it a door of success. Siyawugcoba lomnyango. We call it a door of success. Everyone is going to enter this door with faith. Your life will never be the same again. Your life will never be the same again. Uzongena mahala la. There is no city like Natsibege. All of us, this door is for us today. Asiphakamiseni izandla. Father, in the name of Jesus, we name this door, we call it a door of success. Nasingena kulo mnyango makusale ticitho kusale amabhadi kusale gula. Baba, ngibonga ukuthi bonke laba ongena lana ayisima testimony longikhombe wona. Nkulunkulu wena uyakwazi esikudingako sengakucelanga. Baba nabantu bakho abanawufana ngalesikhathi sika Noah wathi Noah bangena eminyango bangangene. Kwangena tilwane. Baba batawungena bonke kulomnyango. Ngoba lo mnyango sesiwethile umnyango we-success. Noma ngabe ngiluphi uhlobo lempumelelo labalufunako bonke labatawungena la. So shall it be, O God, in the name of Jesus. Amen. Ngicela ninginikete mntwana wentombatane lomncane lapho lokhona ukuthi hambela masinyane quickly. Hawu Jesu Nkosi yami. Wentombatane lomncane. Hawu Jehova. Nkulunkulu wami. Akana ukhala. Thank you. Biya ngala mntwanami. Cela nibaphakamise labo bahlale phansi. Mntwanami bheka mina. Mntwanami. Lokhu ningiletha mlongeva ke. Lona kanginake ngikhuluma naye. Longetul kwalaba, this one basase bancane they cannot understand me. Longetul kwalo. Longetul kwalo. Biya mntwanami. Bangahlala phansi la. Thank you. Mntwanami khweshele emuva. Khweshele emuva mntwanami. Khweshele emuva. Ngicela ukuthi ongena kulomnyango. Phakamisa izandla zakho. Phakamisa izandla zakho. Ngena kulomnyango. Phakamisa toyi-2. Phakamisa izandla toyi-2. Ngena. Ngena. Ngicela ungimele la. So. Ngimele la. Ungakhweshi umntwanami la, yes? So, bangahlala phansi lapha. One child represents the angel of God. All of us, we come this direction. You just walk by faith. You just walk by faith. You go back to the seat. Ungahambi ngoba kufuna lo mnyango nguwise sonke siphakamise izandla nasicetha kungena. Bonke bafundisi yocala bona. Bafundisi nabacetha kungena batoshaya iprotocol. Lo mnyuti uma ngala bahambe nga2 baze bayofika la. Cala bafundisi let them come.
Ungaphakama isandla mntwana wami ungatehlisa nje uphumule mani khona la. Pastors, enter this door. Awubheke lamandla ngoNkulunkulu, enter this door. Enter this door. Ushaya i-guard of honor lapha uyema abafundisi batoma lo mnyuma ngala. You enter this door. You enter this door. Hey, nalona umfundisi lo. Hey, uyafohla lo. Basha hambe ngathuthu. Hambe ngathuthu. Thank you. President Wotim Shim, come quickly. Come via the stage. Ushers and protocol, you follow them. Quickly. You raise up your hands, you enter this door. God bless you. Door of success. As you enter this door with your faith, enter this door with your faith. Ushers, let them enter. Protocol, join. Just come. Yes, God bless you. This is a quickly exercise. God bless you. Just come. Iyamethemba sekhaya iyamethemba all of us, we join the line. All of us. Phakamise izandla zakho. Take it. It's yours. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Let's go, let's go, let's go. Let's go. Yamethemba uthembekile angibonanga amakhala baba. Come girl. sengiyamethemba Yamethemba sengiyamethemba Yamethemba yena uthembekile njalo yena Angifela agasoze go. Hey, Calvary. Door of success. 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 Go. Let us 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 go. Doors of success. Let us go. Let us go. Let's go. Let us go. Let us go. Let us go. Let us go. Fast. 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 Let us go. 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 Go. Let us 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 go. Out. Asambe. Let us go. Let us go. Asambe. Quickly. Asambe. Thank you. Asam. Let us go. 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 God bless you. Doors of success.
Let us go. 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 Aye, let us go. Let us go. Asap. Let us go. Let us go. God bless you. Doors of success. Doors of success. Doors of success. Doors of success. Let us go. Let us go. Let us go, people. Come, people. Let us go quickly. Come. I'm about to finish. Come, uphakamisa izandla zakho na ungena. Welcome to the doors of success. Everyone who enter by faith receive their success. Every kind of success that you expect in life in 2026. It looks stupid, but it's having testimony. But I know what I'm doing. 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 God bless you. I know what I'm doing. Sanela in Lenza, let us go. Let us go. Let us go. That is why Good Friday yethu. Tafuna sibe ne overflow elithende. We are many now and people ngisengaya emaholeni ngisaya. Ngiyemgobotsi ngiyentunda. Ngiyakamhlushwa ngiyakamdladla. Ngiyestenbok ngiyakamachekeza. Come quickly, let us go quickly. Doors of success. That is why ngoma ngathi ngende deliverance bese ngesiphelela. Hayi ngeke. So come. Letinye nje tifuna uthathe action uhambe. Nabavale tindvonga taseJericho kwathiwa abamashe nje bahambe 6 times. Kwathiwa kwe7 abahlabele tawa. God bless you. Tawa, God bless you. Uqala tikweligcobo tikweyingceku zikaNkulunkulu tishaya protocol to your success. God of honor for you. God of honor for you. Ushayelwe God of honor ungena kwemnyango wempumelelo. Namthatha apha umfundisi lo nentela so. Asenishayile Jehova izandla man. God of honor. God of honor. Asiphakamiseni izandla. God of honor. May you receive this grace. 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 It is yours. May this grace locate you wherever you go. Power. Kazuka patika tarababa mama. May you receive this grace. Grace. Hakati kataka shakataraba. Hama mama zakita takashakataraba. Siyabonga. Halia makatala mama. Siyabonga. Vala amehlo uhlezi phansi siyabonga mhalo wengcwele. Siyabonga. Siyabonga.
Siyabonga baba. Awu siyabonga malo engcwele. Akekho ulongene kulomnyango. Longengafakaze. Abanye bayothi bengigula ngangena kulomnyango sengiphilile. Abanye batothi banifana bebangasebenzi ngene kulomnyango bathole imisebenzi. This is the door of success. May the church say amen. Ngicela uphakamise izandla zakho ungawavala emehlo la ngakhwesha is fine. Nangwisa leli frame leli wonke umuntu longene la. Akekho umthakathi noma ngabe yini lo tawuvimba lento leyingenele la. Asiphakamiseni izandla baba wethu onamandla singenile kulomnyango kule frame icotshiwe sayetha ligama sathi is a door of success. Baba makungabikho iframe seyawa lo tawumelana nesuccess ya wonke umuntu longene la. Siyavala. Ngicela sihlangane ngolesithathu. Ngathi ngena kwe prophecy singahamba ngo5. Next week ke ngicela ngendele sone. Ngani wena bakini la uhlala khona yabantu bayingaki ne? Ngicela ungibhalele iphepha ke lamagama